tuzamurisha icyubahiro cy'Imana yo mu ijuru izitegeka ko bucya ikongera igategeka ko bwira. Imana yo mu ijuru izidusoreza imigambi yacu, ibyo twatekereje, ibyo twibwiye, ibyo twapanze. Imana yo mu ijuru ikabihumurisha bigasohora. Reka dusenge iryo sengesho ryo gushima Imana. Abaririmbyi bari gutegura indirimbo imwe yihuta kugira ngo gahunda zacu zize gukomeza. Tuzamuye ibiganza dushima Imana mu magambo yawe uburakanwa kugira ngo dushime Imana yo mu ijuru. Mana tukuzamurisha icyubahiro muri iki gitondo cy'umunezero n'ibyishimo, iki gitondo cyo kuramya no kuguhimbaza, iki gitondo tuzamurisha icyubahiro cyawe, iki gitondo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abaririmbyi muri iyo ndirimbo imwe yo kutwakirira abo bashyitsi babinjiza, hanyuma nibagera mu marembo twese tuze guhaguruka kugira ngo tubakire. Karibu muri iyo ndirimbo. Please sing us on that song. People may prepare many things. Hari n'abandi hirya no hino bari bafite muri iyi weekend and other people who are waiting today. Ariko uyu munsi ntibyakunze. But it's not possible today. Twebwe ibyo twateguye bikunze. But what we have prepared and become. Ibyo uteguye kubona birakunze. What you have prepared
time we reach that day, uzashima Imana yabisohoje. praise the name of the Lord who has done that thing. Kubiba mu migambi y'umuntu ni byinshi. Because man have many things, Ariko siko byose bizabisohoza. and it can't be fulfilled all. Ariko ibyo twateguye tubonye bisohoye. But what we have prepared to receive fulfilled. Mufashe twongere tuzamurire Imana icyubahiro. Let give our Lord our hand up. Amen. Hallelujah. Turashima Imana We thank God uyu munsi w'ibirori bya bene data for the wedding of our people, John na Olive. John and Oliver. Imana yateguriye uyu munsi w'ubukwe. God who have prepared this day, Uyu munsi ukaba wasohoye. and this day has been fulfilled. Kandi turabashimiye mwese And we thank you all, abaje kwishimana nabo. those who have come to be with us. Ndabakiriye mwese I welcome you all mpereye ku itorero rya Nzamure, from the Church of Rock Assembly. abakuru n'abatoya, We pray to the youth and all people. aho mwicaye nimukomere Imana amashyi. May you clap for the Lord, please. Mwongere mukomere Imana amashyi. Clap for the Lord, please. Wakiriye umuryango wa John bose aho uri. We welcome the family of John wherever they are. Ababyeyi biwe bahageze, The parents who are here, inshuti n'abavandimwe, friends and the relatives, abaturanyi ba hano mu Muhana, neighbors of this place, abaturutse mu tundi turere from the other area in Kenya, kubwo kuza gushyigikira John. for coming and be with John today. Reka namwe basabe muhaguruke Let me ask everyone to stand up, kugira ngo namwe twishimane muri ibi birori. that we may be glad in this way. Kuko nimwe ba nyir'urugo, Because you are the one, nimwe mugiye kwakira aba bashyitsi bose. you are the one who got to welcome this Reka people. mbasabe mwese hamwe n'itorero kugira ngo muhaguruke muze kujya kwakira abashyitsi. Let me ask you all to stand up with us. Ababyeyi ba John n'inshuti za John n'umuryango wa John. Relatives of John, friends, all of you stand up, please. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bahagurukije kugira ngo mutaza kwifata nk'abashyitsi. I told you to stand up. Kuko ni mwebwe mugiye kwakira aba bashyitsi. You are the one who are going to welcome these visitors. Amen. Amen. Harimo ababyeyi banaturutse kure cyane. We have the parents who come from fair. Imana yakoze ibikomeye irabayobora. God who has directed them to be here. Aba bashyitsi bose bari aha ngaha All these visitors who are here, nimwe mugiye kubakira. you are the one who's going to welcome them. Rero mukomere Imana amashyi hanyuma Please mwese. let us clap for the Lord. Turi kumwe n'abashyitsi We have visitors batuzaniye umugeni. who was brought for us, Bari mu itorero rya UPCM. the Church of BCA, Harimo umuryango w'abanyabyinshi. family of Wanyamzish. Harimo abaturanyi ba Kayore. There are people from Kayole. Nabivuze nabi. Naregeze ngo wenda naritambitse. Ariko ubwo naritunganije ni amahoro kandi niba hari aho nagushije muraza kubatunganya. Narivuze yuko ariko bashyitsi turi kumwe uyu munsi. These are the visitors we have today. Harimo abashumba ba Oliva. Oh, we have the pastors of Oliver. Harimo ababyeyi be. They have their parents, Harimo abaturanyi. neighbors, Mwese all of you. reka mbasabe muhaguruke. Let me ask you to stand up. Kuko nimwe bashyitsi dufite uyu munsi. You are the visitors we have today. Ni abasirimu bahagereye. They have come on time. Ibikorwa bakoze Imana ibahumurije. What you have done, may God bless you. Nabikoze neza cyane. You have done something great. Kandi mwaje muri benshi. And you come when you are very ready. Reka bicaye twese tubakomera Let amashyi. us clap for them, please. Mwicaye kumwe neza. And we continue to be with the Lord. Dukomeze twishimire ibirori by'abana We bacu. continue to be glad for Turi us. kumwe n'abashyitsi baduteranije uyu munsi wa none. We have the people who have made us to be here today. Ni abageni bacu. They are light. Nibo dufite uyu munsi. They are the one we have today. Nibo twari dutegereje. They are the one we have been waiting. Nibo twakomeje gusengera. They are the one we have been praying for. Kandi twari tubifitiye amatsiko. And we are very curiosity because of you. Turashima Imana yo mu ijuru yabisohoye. And we thank God who has done this. Reka mbasabe bahaguruke. Let me ask them to stand up. Hamwe n'ababambariye Those people who are with them. n'ababahagarariye ku babyeyi. And they are always. Who are there? Murabona batambaye neza. They are so smart.
smarts. kimwabakomera amashyi Please clap for them. barakoze cyane They've done something great. abo urwo rubyiruko rw'abahungu n'abakobwa If you young girl and young women, bambaye neza basokoje neza you are very, very smart. reka mbasabe nabo bicare mu bakomera amashyi May you have your seaters and clap for them. hariho ababyeyi babo hari na marene We have their parent there and the best man. bababaye hafi babagira inama They are near them always every time. namwe mwakoze igikorwa gikomeye You have done something great. namwe turabishimiye cyane We are so glad because of you. mwakoze igikorwa cyiza You have done something good. imana yo mu ijuru ibahe umugisha May God bless you. reka nabo bicara hasi tubakomera May amashyi you have your seaters and clap for them, please. bwana sifiwe uyu mugeni nahagarare May you go to be standard. nabwiye marene kwicara na pare kugira ngo hasigare umugeni n'umukwe And it is to stay stand. aba nibo baduteranije uyu munsi Those are the ones who made us to be here today. abandi bagize icyo bakora bose Everyone who have done something, ni ugushyigikira uyu munsi they are just supporting them. kandi bishoboke yuko nta wakoze igikorwa kiruta icy'umunsi There is no one who has done something great more icyo than buri wese yakoze everything you have done. yagikoze abikunze You have done it with all your heart. twishimiye aba bana bacu We are so glad because of our children, john John na olive and Oliver. tugiye kubakira We are going to welcome them. hamwe n'aba bandi bose And everyone who are here. reka tuzamure ibiganza tubakire Let us put our hand up as welcome them. turabikora mu mvugo yacu nizo zoroshe We are going to do it as we always do tugiye in our heart. guharura tubakire We are going to say one, twongere duharure tuze gukoma mu mashyi we are clapping our hands. reka mbasabe ga twese turambure ibiganza Let us give everyone to do his one today. rimwe kabiri gatatu murakaze Yes. kurema ibintu byose God after made everything. umugambi w'imana The plan of God. umugambi w'imana The plan of God. tikwari ukurema isi n'ijuru It's gusa not only to create the world and earth. tikwari ukurema imigezi n'ibindi byose tureba It is not only to create the rivers or other things. umugambi w'imana The plan of God kwari ukurema umuntu that may made a man. hanyuma Then irema aho azaba he created where a man will be. imuremera ibizamutunga He created everything will be with him. irangije kubirema After creating everything, irema umwana w'umuntu and he made a man. imaze kurema adamu After made Adam, ibona yuko ngo bidakwiriye he said that's not enough. kwaba wenyine May not be alone. imuremera eva Then he put Eva beside. irangije kubarema After creating them, winitegereje he only saw them. imana yo mu ijuru iranezera Then God become very happy. bwana sifiwe bwana sifiwe imana imaze kubarema After made Adam and Eva, imana irishima he was so glad kuko yaremye umuryango because he has created a family. yariremye umuryango He created a family. yariremye abagiye kuyobora isi God created people who lead the world. yariremye abagiye gutegeka isi He created people who's going to rule the world. yariremye abagiye kuramya imana no He kuyihimbaza mu isi created people who will worship Him and praise Him in this world. niyo mpamvu umuryango That's why the family watangijwe n'imana started by God. iyo twambara tukaberwa When we were and become very smart umunsi w'ubukwe on the day of wedding, tugatanga ifaranga nyinshi then we give our money tugasokoza neza and we comb our hair very well tukaza twishimye and we come when we are kuko very iki gikorwa because of this thing cyatangijwe n'imana has been started by God. kandi icyo imana yakoze cyose What God has done ni cyiza is very well. tugomba kukigana We have to do uyu it. munsi rero That's why today, bwana sifiwe hallelujah, haleluya hallelujah. ko turashyigikira igikorwa cy'imana We Yeah.
are sitting ariko down. mbona tutanabafashije We didn't help you. reka dukomere Imana amashyi Let us have for the Lord. tugiye kwinjira mu wundi mwanya We are going to go in the other program. kuza kwakira umushumba Welcome our reverend, aze gukomereza undi mwanya usigaye that he may continue with until the gusezeranya indowa zacu to come and wed. karibu Imana iguhe. Please welcome Reverend. turashimira Imana cyane Thank God mu gitondo cy'umunsi for this great privilege. kuko uyu munsi twari tubitegereje cyane. We have been waiting this day. Kuri njyewe ubu hamaze hafi umwaka wose tuvugana n'umusore ko afite ubukwe. To me, it's good here that I have been talked to. Rero kuba ari uyu munsi bibaye Imana yawe icyubahiro, Because this today we glorify the name of the Lord. kandi bikaba bibaye muri iki gihe nibura dushobora guterana. And that come now when we can even come together. Hari aho amakwe menshi ari kuba badafite access yo guhura ngo abantu bishimire. Many places around the world, people they don't meet together. Rero kuba dufite umwanya twebwe Imana yawe icyubahiro. Because we have that time, glory be to God. Amen. Amen. Ndashimira abatuzaniye umugeni Imana ibamugisha. I thank all those people Si who neza brought. Imana ibagirire neza. May God bless you so much. Ndakira abashumba baje ngo dufatanye umuhango Imana ibamugisha. I welcome also the reverend and pastors for you. Ndakira abantu bose baje mu muhango mwiza wo gutanga umugisha. I think everyone who have come this way. Uyu ni umunsi wo gutanga umugisha. This is the day of giving blessing. Bituma ari umunsi wo kwishimira kuruta ubundi. It's the day we have to be happy more than other days. Sinzi nabonye abantu twakonje cyane. I know it's very cold. I'm seeing people, they're very cold today. Gusa niba umuntu agurisha amarangamutima ntuzi umenya niba yishimye cyangwa atishimye. You can't know someone when he has had the emotion. Ariko Imana ibagiriye neza, mwibuke ko turi mu bukwe. Remember that we are in the waiting. Amen. Amen. Kugira ngo tutaza gutinda kubera umunsi w'ubukwe urimo imihango myinshi ikorwa. Without taking time, Yongera nsome icyanditswe pasiteri yasomye. I'm going to read the book of where Pastor read. Arimo kubwiriza cyane. We are not going to preach so much. Araza no kuhadusomera. He's going to read for us. Niturangiza dusome mu Batesalonike ba kabiri Thessalonians. Second Thessalonians n'umurongo wa 16. 3:16. zahumetswe n'Imana Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kubwigisha. icya mbere ni ukukwigisha, bigira umumaro wo kwigisha umuntu kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye. icya kabiri kwemeza ibyaha To byawe, make you to accept your sins. no kumutunganya, icya gatatu To bikagutunganya. make no you kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashitse afite ibimukwiriye byose, wakorewe imirimo myiza yose. Amen. Umwanya mutoya ndashaka kuvuga kubaka ubuzima bwacu ku ijambo ry'Imana. In a few minutes, I'm going to say that to build our life in the God's word. Kubaka ubuzima bw'urugo ku ijambo ry'Imana. Build our family in God's word. Kubaka ubuzima bw'umuryango ku ijambo ry'Imana. I'm going to preach it to the Christian. Iki ni icyigisho cy'abakirisitu. This for Christian. Kubaka ubuzima bw'urugo ku ijambo ry'Imana. Building the word of God in your family. Urebeye We see behind mu mico n'umubiri, in all cultures and body. umuntu utiyokwemera ko umugore uri hariya n'uri hariya umwe n'umunyabyinshi kugira ngo urebe undi ni umuzima, ko umuntu yavuye ku wundi.
If we see in our eyes, we can't accept this one and this one come from someone. iyo fenomene That phenomenon ni iy'umwuka. is for spirit. rero ngiye kwigisha buke I'm going to preach few. kubaka ubuzima bw'urugo mu buryo bw'umwuka. Build your family on God's word. twasomye ngo imana isinziriza umuntu. God made someone to sleep. tubyemerezwa n'iki? Why do we accept it? tubyemerezwa n'ijambo ry'imana. It's been accepted because of God's word and the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. twongere amen. abo bantu bo muri hasi cyane. You are very down today. Why? sinzi icyo mushaka ariko mbakorera. I don't know what you want me to do for you. bose ndi kubareba mwese mwizo mufite. I'm not seeing why. baracecetse cyane kugira ngo abantu baranakaye. People, they are very quiet and it is waiting. Hallelujah. 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 Amen. Nashatse kuganira buki kuri iki cyandikwa kivuga ngo ubuzima bw'umuntu buba mu Mana. The life of someone is in Christian. ubuzima bw'umukristo butegurirwa mu Mana. The life of Christian has to be in God. ubuzima bw'umukristo butegurirwa mu Mana. Your family has to be in God's word. tugiye kwigisha urugo rw'umukristo. We are going to teach the family of Christian. That's what we are doing today. umuntu wateguriwe iriya mu buryo bw'umwuka. Someone has been prepared there. Imana imushyiraho mu mubiri. He has put in the body. amurebye mu mubiri yabavuga ngo uyu muntu yavuye muri iki. When he saw, he said, this one coming from someone. Hallelujah. iyo fenomene ni iy'umwuka. That is for spiritual. nicyo gituma babyumva bazobyumva mu buryo bw'umwuka. That's what those who will hear in the spiritual way. haleluya. Hallelujah. urugo rwo kurwanya kirisitu The family of Christian rushobora gushingira gusa ku kintu kimwe. has to be founded on one thing, byanditswe. something which is written. nimba bashaka kuzubaka urugo rukomeye. If you want to build a big family, haleluya. hallelujah, uzashingira ku byanditswe. you have to know the word of God. yavuze ngo ibyanditswe byera Everything which has been written, bigira umumaro ubwabyo kwigisha umuntu. it's valuable to teach you, gutegura umuntu uburyo yokubaka urugo. prepare you how you can build a family. isomo mu Efeso igice 5 umurongo wa 22 kugeza wa 33 hari inshingano z'umugore n'umugabo. If you want to know it, read in the book of Ephesians, b'abakirisitu. only for Christians. haleluya. Hallelujah. inshingano z'umugore n'umugabo ariko b'abakirisitu. There is the spirit of man and the woman of Christian. aba basore bombi barabyize bihagije. This young man has been taught enough. Hallelujah. nawe mukenera niba hari inshingano umva zataka uje kureba mu byanditswe. If you want also go to see the spirit, ushobora kubaho n'umugabo n'umugore igihe cyose bitayobowe n'ibyanditswe. there is no love where there is no the scripture. bazabana mu buryarya no mu mico kuko umuco wacu uvuga ibyanditswe. You will be in the culture only and the hypocrisy if you don't use God's word. mu buryo ushaka You can be with someone the way wo for mu mubiri cyangwa wo mu mwuka in the spirit or in the body, ushobora kumutunganyiriza urugo. but you can't prepare for him the family. ababyeyi bashobora kuguha ibintu bitunganye urugo ariko rukakunanira. ni benshi bananiwe. Parents can give you everything you want, but you fail. urugo ruzoshingira ku byanditswe. The family which is on the scripture. haleluya. Hallelujah. urwo rugo ruzoba bibiri iravuga ngo rwubatswe ku rufatiro. That's built on the foundation. ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazabinyeganyeza. And the gate of hell can't shake it. impamvu turi mu bihe imiryango ijegaje The problem we have, the shaking of the family, ni uko abo basezeranye batigeze bakomeza kureba mu byanditswe. because those who have been waiting not to see the scripture. abenshi ngo bari kureba mu mategeko. Many people they see the Lord. abana ngo niba batarasezeranye ngo bazongirana ikibazo. If they let to go away, they will be having a problem. ariko n'ishuri zasenyutse zarasezeranye There are many families which have been broken when they have wedded. mu mategeko. The Lord, baraburana. they were the God. ariko hari ingo nyinshi zubatse ku byanditswe batarigeze bajya imbere y'abacamanza. And there are many families who have never gone in the Lord, zitonyeganye but they are stronger because they are built in the family. zubakiye ku byanditswe. They build on the
in your family. Hallelujah. Hallelujah. Yeremiya aravuga ngo ijambo ry'Imana rimaze kuboneka. It and become the joy. Ubwo ruzogira ibyishimo n'izo dufite ubu bidashingiye ku byandikwa bihora mu nzira. You will never have joy in your family when you don't read the God's word. Abaniye mu byarya bw'amategeko y'imiryamo. You will be hypocrisy only in the family. Ariko ibyanditswe. Hallelujah. Amen. Ibyanditswe ushingira urugo rwa ibyanditswe. The scripture only. There are many things in that family. If you build in God's word, you have the joy. Psalm 118, verse 15. Just two things. You may be together in bad way. The Bible says the man who can be someone of the body. The Bible says, I want to tell you that you may understand. The carnal man, hallelujah. When you marry someone who is born again, the woman who is a pagan, to marry to man who is born again. The Bible says one of you must change someone. And in that family may be built on God's word. Hallelujah. If someone can't change another one, may change him to be Christian. You can't build on God's word. You build one on your culture. Only you build on the sun. When the earthquake comes, that family will be formed. I'm not preaching to this. I'm telling everyone. Christian, the family of Christian has to be built on God's word. When you come out of God's word, you have come out of the family. Let's not be mad because you have money and other things. The family is built. But it be only forward and naked. But when it's not forward. But the God's word, it changes the heart. You remove the heart, the clothes, you remove everything. Only one thing. God's word. And it can't be shaken. Glory be to God. Amen. Let's continue with this program. Have you understood? Bring them here, please. Bring John. This is what they place many interested in God. Come here. Just they want to give us. Here is another priest. I'm given the bride very good one. You are the witnesses. Where you look, that's where I was speaking about. Please come closer. Come closer. I see you have taken a long journey. John.
Yeye mwimaze si. Thank you. Uzaza musubira mu by'ubuvuzi. Ndakwemereye wowe Mede Olive kumbera umugore wanjye w'isezerano ngo tuzobane akaramata uhereye none mu butunzi no mu bukene mu byishimo no mu byaha urwaye cyangwa uri muzima nzaja gukunda kubahe gukundira umuryango ngukuyakuye kugeza ku rupfu rudutandukanyije cyangwa Yesu Kristo agarutse mbirahiye imbere y'Imana n'imbere y'abantu Imana izabimfashe. Mede Olive ndakwemereye wowe Mutabazi John kumbera umugore wanjye w'isezerano ngo tuzabane akaramata uhereye none mu butunzi no mu bukene mu byishimo no mu byaha urwaye cyangwa uri muzima nzaja gukunda kubaha gukundira umuryango ngukuyakuye kugeza urupfu rudutandukanyije cyangwa Yesu Kristo agarutse mbirahiye imbere y'Imana n'imbere y'abantu Imana izabifashe. Ikimenyetso cyo Then as we remains as a good their rings. Turakomeza cyane muri iyi minsi none amasezerano y'abantu bacu wacu ingabo barabarinze neza y'amagingo umunsi wo kurambika impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo bacuranye kandi bitari iherezo. Turabasabira kuzakundana ubuzima bwabo bwose bazabana ubuzima bwo kwishima kuzakora Imana byatubwiye bazakundana kakagufuka ko mu magufwa ye kandi bazabane kakaka ko mu mara ye bazabane kandi bazatandukane n'abandi bose ariko bagumane icyubahiro cy'Imana rero turabishimiye kandi tubaha icyubahiro cyose kubwa Yesu. arakoze. Thank you very much. You face each other, please. Best man, please. Which hand? Left. That's where you put the ring. When you put your hand up, what is? Put your hand up. We shall give the wife something.
base. subiramo I go to this today. So I will go to the month. It's I love you today. But I love you before the creation of the world. And the word of the Lord you come to pray for this. There are very big space here. After the pastor we are given he will end as a thank God. The prayer. They will take us. Those who are here today, when you go back to our seats. Side here. Next. ububasha bw'abagara n'Imana Almighty God, n'itorero ryaza the Church of Assembly, nemeje kuva uyu munsi I sign today John na Olive and Olive, ko babaye umugabo n'umugore they have become one wife and husband. Mana mu izina rya Yesu In the name of Jesus, imbaraga z'ububasha bukomoka mu ijuru in the power of the Lord ni Jesus, wewe uzuhuza babiri bakaba you are the one who made people to be together. tubikoze mu izina ryawe We do it in your name. ububasha tuvana kuri wewe The power which comes from uyu you. munsi w'Imana From today, uru God, rugenzi batangiye this journey I've uyu started. munsi
batangiye In this day they have started. ndabizi neza I know. intambwe zose bazatera In every step, icyo bazabona mu kivuye iwawe mana everything will come from you. uzababera umugisha Bless them, O God. muri byose In everything. mu byifuzo byabo They are God. kuko ari wowe Because you are on that. wabigeye You have the one who mu plans. izina rya yesu In the name of Jesus. amen Amen. amen rero turasoje We are ending this program. Certificates. nariko mwenda mureba Because I used time when I was seeing on it. tugiye kubyina igisirikare We are going to praise the Lord. cy'iminota nkacu Just for 10 minutes. iyo nasigaje yose There are minutes which I have left. igisirikare cyiza We are going to praise the Lord. cyiza kabisa
barakoze cyane. Thank you so much. Thank you. hamwe n'umushumba uvuye kudusezeraniza The indoro reverend who have been doing this program. n'abavuye kubyinira isimba. And those who have been dancing for the Lord. reka ibyo bikorwa byose tubikomera Let us clap for the Lord for this great blessing. imana ibamugisha. May God bless you so much. abageni bacu bataricara It's our visitors who also made us to be here. tugiye gutanga impano z'itorero We are going to give the gift of the church kugira ngo bicarire rimwe. as they sit down. abanyetorero barabizi ko tubikora. Church knows what we shall do. ndizera yuko bateguye impano zabo I know the church has kandi prepared the gift. bazifite mu biganza. They have those gifts. abanyetorero bizere ko mufite impano zanyu mu biganza. I think that you have your gift in your reka hands. nsabe abafite impano y'itorero Maybe ask the one who has the gift of the abadiyakoni bose church, batambuka n'abavugabutumwa the evangelist and other people, kugira ngo iyo mpano ize gutangwa that we give this gift. sabe na revera atambuke Let me ask the reverend hamwe dutange iyo mpano as we give this gift. kize gukurikirana n'iya korali Giovannis hamwe n'urubyiruko. The second is in the Giovanni's choir and youth, abamama bategura iyabo and our mom bring their gift after. dusorezwe n'iy'abayumbe. At the end, the intercessories. barakoze cyane. Thank you so much. ifoto imwe imwe yihuta One picture very fast kugira ngo baze kubisa abandi. as they dance. abafotowe abafotora abamama bari kwihuta. The mom of the church, men fellowship, women fellowship, sorry. nibasoza itorero UPCM bihagarariye Then after we shall welcome PCM baraza church, gutambuka kugira ngo baze gutanga impamvu they will come to give the gift. As they give intentions of the gift. impano y'abamama This praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Turashima Imana kuri uyu munsi mwiza wa John. We thank God for this day of joy. Natwe rero tukaba twateguriye umubyeyi wabo impano. We have prepared for our young daughter this gift. Twateguriye mama wa John impano kubera ko ari we wareze uyu mwana. Because the mother of John is the one who brought this young man John, we are going to give the gift to him. Akaba amubesheje kuri iyi myaka agezemo yo gukora ibirori. Ni hamwe n'Imana, Imana niyo yabikoze. It's God who has done anything. Rero twifuzaga papa kubera ko papa we ari muri hano. Because his father is here, the papa of John. Twifuzaga ko aza rwose agafatira mama wa John impano. We want to ask John's father to come and get this gift of the mom. Because the mom is not here. But Murakoze. he will represent her. arakoze cyane natambuke The father of John has given the gift kugira ngo to izi him. foto ize kugaragara ni nziza cyane. This picture is very good. natambuka imbere iyo foto iri ku ruhande ntihagaragara. Let us ask him to come here near. abayumbe nabo bitegura The successor of the church also is a dancer w'abanyamasengesho. where people praise the Lord. bamwe ngo turi kugaragara ko muratinze ifoto muratumisha. You do it very fast, please. Ask the pastor of UPCA to come. Children, praise the Lord.
Let's put our hand up as we praise the Lord. Let me ask the people who are using PCA. Let's say ministeri ya president batambuke kuko bose bafite impano natwe turihuta abona babikoze neza. Very fast. Your PCA church as they give their gift. Tuanze gushima Imana kuri uyu munsi mwiza. We thank God for this great day. Umunsi w'ibirori by'abana bacu, the wedding of our children. Twari tuwutegereje iminsi miremire. We have been waiting this day. Ariko ibyishimo byacu zari kuzagera kuri uyu munsi. Our gladness is for today. Tukaba dushimira Imana rero kuba uyu munsi wabaye. We thank God because of this day. Umunsi w'ibirori wa John na Olive. This is the wedding of John and Oliver. Bakaba batweretse ibirori byiza. They have showed us very great ceremony. Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Glory be to God. Ikindi turashimira Oliver. We thank to Oliver. Oliver rero yari umukristo w'itorero ry'Abakristiani. Oliver was been the church member of UPCA. Yari umukristo. She was born again Christian. Umwana mwiza. Very good young girl. Yabaye umudiyakoni atarasengerwa. She became deacon when he was not yet being prayed. Kuvuga ngo imirimo y'itorero yose, the work of the church, isuku y'itorero, cleaning the church. Niwe mwana wakazuzinduka mu gitondo abandi bose bataraza. She is the one who could come in the morning in the church to do every cleaning in the church. Yatwereye imbuto nyinshi. He has made very much fruit for us. Yari inkingi y'itorero. He has been the pillar of the church. Turamushimira rero kuba Imana yaramufashije. We thank God because God helped him. Akaba ageze kuri uyu munsi wo kutwereka ibirori. She has reached on day to give us this ceremony. Imana umugisha. May God bless you so much. Hanyuma rero tudatwaye umwanya muremure. Without taking time. Itorero rya Ensemble. Ensemble church. Umukristo mwiza tubazaniye. We have brought for you very good Christian. She has been a good choir member. Ndetse akaba n'umukorerabushake kuko mbibabwiye. She always do everything for free. Rero mumwakire. May you receive her. Abe urugingo rumwe itorero rya Ensemble. She may be one body in Christ in Ensemble. Hanyuma rero mu rwego rwo kubashyigikira. Then as a supporting this young family, natwe twabageneye Bibiliya. We have brought for them the Bible. Uko umushumba wasezeranyije yababwiye. As pastor says, aha niho hari inama yose. the advice always in this Bible. Niho hari ubwenge bwose. The all knowledge is in the Bible. Niho hazava ibizabatuma kuzageza ubuzima bwabo bwose. That's where it comes everything which grow them in all their life. Rero reka nsabe nanone abadiyakoni. Let me ask the deacons. Baze tubashe gutanga iyo mpano. Abamama b'itorero nabo bafite impano bateguye. Women fellowship, they have prepared the gift. Babashe kwitanga. Let them give this gift. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Natwe dushimiye Imana kubw'ibirori by'uyu munsi. We thank God for this wedding. Yarashoboje Imana ishimwe. God who have made it. Glory be to God. Abamama b'itorero. The women fellowship. Dufite impano ariko twayigeneye umubyeyi wa Medo. We have prepared the gift to. Rero twasabaga ko mama nawe yaza akayidufatira kugira ngo ayimudushikirize. The gift of Mama Oliver. Yambuka kugira ngo tubashe kuyimushikiriza. You will come us to give him this gift. Twumve ikorari Oliver yaririmbagamo. Where she has been a singer. Praise the Lord. We thank God because of reached on this day. We are not talking so much because of time. We are so glad of this wedding. Our hearts are so full of praise and worship. She's the one who was the treasure of the choir. Then we have brought this man. We have brought that man to her. This is a very big house in our culture. Let us give them this gift as singers.
barakoze reka none twumve minisiteri ya perezida aho batange family. Wanasiwe sana. Tuko blessed family. This is a blessed family. They work together with me. We are many, but we have many weddings today. Some they remain in Kayole. Many things we can talk to her. 7 years when we are working together. As they have said, she is the servant of God. She has been a diacon in the church. When we have been praying, she has been now. And she continued to do this work. As we saw her, we have seen we bless her in the future family. They may have children. Come as we give this gift. Brothers, their brothers bringing the family. Are the brothers of soje dushimira by'ukuri abantu bose. We thank all people babashe kubana natwe bakadushigikira. Those people have supported us. Mu guherekeza umwana wacu kugira ngo tuze kubana muri ibi birori. Turashimira ababyeyi biwe bamubyara. We thank the parents. Turashimira basaza biwe. Thank the brothers. Turashimira itorero. The church. Mwakoze imirimo myinshi kugira ngo uyu munsi tuzabugereho. That we may reach out. Imana y'umugisha wamugisha. God bless you. Thank you. This year, church, thank you so much. May God bless you. As they are still standing, few people who want to give the gift as we are going to give the gift in the reception. That's why it is there. That's why we shall give those gifts. Ambassadors Ministry. Mama Kime, also the neighbor. As she gave the gift. Thank you so much. We are going to not delay because of time. We thank God for this day. Medo, we are together in ambassadors. Ambassador is a very good, big family. These are the people who have come. We have prepared a gift for her. May you continue to work for God. May you open the ambassador here in your home. Let us give this gift. Thank you so much. Mama Kime Peter Bele. Yeah. Turishimye cyane. Naje nabonye John ni umwana wanjye. Tuzakomeza kumurera. Naje mfite abasore. Nimekaa pale nikafikiria hata siku moja Mungu akinijalia nayo maombi yangu. Naje Muslimani sengiza mfashe picha. Nitapewa msichana. Dhahabu. Nimesikia furaha sana. Nishimye cyane. Watu wakianza
Kitu yote ni sawa na inaenda nywele. Nitaangia kukiabiza neza cyane. Mungu awabariki sana. Mani bakumusha cyane. Mungu ni familia nzuri. Ugire urugo rwiza. Awape watoto wengi. Azabaha abana benshi. Nitoe wasichana huko. Wangu ni vijana, nitoe wasichana wapi? Huko. Hata mimi nataka wakoro. reka nsabe bageni bacu bicara kandi bakoze cyane Imana ibamugisha. Thank you so much, may God bless you. Ko turagana ku musozo As we are ending, ariko tutarasenga, after praying, reka nsabe umwe mu muryango uri buze kuduha icyerekezo. one of the family members should give us the direction. One of the family members give us the direction. ngo arashobora muryango They will go on this direction. nyuma y'imyaka 15 cyangwa 20 After 15 to 20 minutes, nibwo tukora service ya abagabo tugenera basangije. we shall be finishing with decoration here as people they take reception. Bisaba Imana ibamugisha rero murakoze. May God bless you so much. We go out for 20 minutes. Thank you so much. Let me ask everyone to stand up. Let me ask everyone to stand up. They're going to pray. Why are we praising God? As they are singing, go out. They are the ones who will go out before us. Everyone will stand up. Then pastors will follow. Then we shall follow also. And the next program. Please quiet, please come here as you sing. Mana data twese uri mu ijuru dukomeje kugushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Turashima kuko wabanye natwe bitangira ry'ibi birori. Data kuba wabanye n'abashumba bo basezeranyaga abana bacu, ibikorwa byose wabibayemo turagushimiye. Ubwo babayobora abageni bacu barabaje imbere. Biblia ya